әлем чемпионатында оңай ойлар болған жоқ. Бірақ бәрі Құдайға шүкір, екінші орын алдым. Қателіктермен жұмыс істеп, Құдай қаласа результатты жоғары келесіде жоғарылауға тырысамыз. Все прошло хорошо, соперники были достойны, это чемпионат мира, слабых здесь не бывает, так что все хорошо и спасибо, наверное, всем за большую поддержку. Біздің қыздарымыз 6 медальға қол жеткізді, оның ішінде 2-еуі күміс, 4-еуі қола болып, қыздарымыз жақсы нәтиже көрсетті, жақсы деңгей көрсетті. Астанинские девчонки Валентина Хальзева и Лязат Кунгибаева обрадовали нас. Все эти соревнования идут подготовка к Олимпийским играм в Париже 2024 года, где, надеюсь, наши девчонки покажут хороший результат и завоюют золотую медаль.